Prošlo su 2 mjeseca od posljednjeg Avatar videa u kom sam između ostalog najavila i klip u kom bi govorila o nekim mojim očekivanjima i željama, te sam i vas pitala za mišljenje, i iako se maltene većina komentara svela na nastavak priče i novog Avatara, bilo je i drugih ideja koje ću prokomentarisati u nastavku. Kao što rekoh, većina se nada novom Avataru, iako ja jesam za novi serijal. Nakon očajnog tretiranja legende o Korri, smatram da Avatar fandom to apsolutno ne zaslužuje i malo sam šokirana brojem ljudi koji zahtijeva novog Avatara. Pored toga, ne vidim kako bi novi serijal, barem u ovom periodu, bio logičan izbor Avatar studija, prvenstveno zbog vremena neophodnog da se čitav novi serijal napravi, a zatim i zbog svih pitanja iz prethodnih serijala na koja još uvijek nemam odgovor. U suštini nije mi jasno zašto bi neko pored brda materijala za filmove i serijale koje ljudi željno iščekuju krenuo sa radom na skroz novoj priči koja ima veliki potencijal da bude potpuno odbijena. Pored ovoga, ljudi se najviše nadaju adaptacijama stripova, odnosno novim sezonama već postojećih serijala, što mislim da bi bio i najlogičniji izbor Avatar studija. Iako želim da vidim sve stripove animirane, najviše se nadam adaptacijama stripova The Promise i The Surge, kao i adaptaciji Ruins of the Empire. Pored toga što su mi omiljene, ovo su vjerovatno i najbolja Avatar trilogija do sada. The Promise kao prvi strip ne samo da nastavlja priču posljednjeg vladara vjetrova, već se i u više navrata prepliče sa posljednjim epizodama. Smatram da je bitno adaptirati situaciju nakon rata, koji je i bio pokretač čitave radnje, a uz to već u ovoj trilogiji naziru se začeci Republic City, koji kasnije postaje centar radnje legende o Korri. Što se The Surge trilogije tiče, mislim da ne postoji priča u Avataru koja više zanima ljude od toga šta se desilo sa Ursom. Ipak je to misterija našeg djetinjstva, te nije ni čudo da je baš ovo omiljeni strip većini fanova. Kao i njegov prethodnik, i ovaj strip prepliče se s određenim epizodama, konkretno onim vezanim za Zukov backstory. Vjerujem da bi adaptacija ove trilogije zaista podigla gledanost Avatara ne samo zbog otkrivanja istine iz Ursinog nestanka, već i zbog Azule, čije je mentalno stanje jedan od najzanimljivijih dijelova čitave priče. Posljednji strip koji bih želeo da prokomentarišem bio bi Ruins of the Empire, kao onaj koji je mene lično najbliži, jer se u osnovi bavi redemption arkom mog omiljenog lika. Pošto još uvijek nisam napravila poseban video za ovaj strip, samo ću ukratko reći čemu se nadam u slučaju da adaptiraju ovu priču. Prva 2 dijela ovu trilogiju postavljaju među najbolje što se Avatara tiče, jer se u njima polako prodiru u suštinu Kuvirinog lika, koji je daleko kompleksniji nego što se na prvi pogled čini. I upravo zbog kvaliteta početka i sredine priče, voljela bih da se prilikom adaptiranja stripa posljednji dio proširi, jer se u samoj završnici sva pitanja i mogućnosti prebrzo rješavaju i drugi veliki redemption arc Avatar franšize gubi na značaju i kvalitetu. Druga opcija bila bi da se kraj izmijeni na način da ima prostora za nastavak koji bi upotpunio Kuvirinu priču i tako zaista omogućio pravi redemption arc. Pored stripova, ženu se iščekuju adaptacije novela Rise of Kyoshi i Shadow of Kyoshi, koje trenutno čitam i molim vas, nemojte da me pitate odakle mi, ne znam ni sama kako sam do njih došla. Osim što nam približavaju Kyoshi kao jednog od najzanimljivijih likova Avatara, govore nam i o životu i radu Yang Cheng i Kuruka, za kog slobodno mogu reći da je jedan od najpodcijenjenijih Avatar likova, čija je sudbina daleko teža nego što se na prvi pogled čini. Pošto ih nisam završila, ne bih baš da odugovlačim sa Kyoshi novelama, već bih malo više pričala o mogućem serijalu koji bi se fokusirao na djeci originalnog tima Avatar, ali i na njihovim roditeljima koji su se svakako promijenili sa godinama. Vjerujem da nijesam jedina koju zanima kako su od istraumiranih tinejdžera došli do onoga što smo vidjeli u legendi o Korri i kako su njihovi postupci uticali na njihovu djecu. Konkretno sam najviše zainteresovana za Toph, čija je promjena najupečatljivija baš iz razloga što je od buntovnice koja ne podnosi autoritete postala ni manje ni više nego šefica policije. A što se njenog porodičnog života tiče, daleko je najinteresantniji i bio bi red da konačno dobijamo odgovore koji će jednom za svagda zaustaviti besmislene teorije fanova. Naravno, zainteresovana sam i za priče ostalih likova i vjerujem da bi nam ovaj serijal konačno dao odgovore na pitanja koja maltene žive u mojoj koment sekciji. Sljedeća stvar koju se zaista nadam i koju priželjkujem jesu filmovi koji bi pratili neke likove čije backstorije, živote i probleme nijesmo imali prilike do sada da vidimo ili su oni samo pomenuti. Konkretno se nadam nekom formatu kao što su epizode Zuko Alone i Korra Alone, koje zaista zalaze u dubinu karaktera i predstavljaju zaštitni znak njihovih character arkova.
Nešto slično dobili smo i za Kataru i za Toph, ali budući da su oba lika već sasvim dovoljno razrađena, najviše bih se obradovala adaptaciji stripa Suki Alone, jer je radnja fokusirana na jednog od najpodcijenjenijih karaktera čitave franšize. Još jedan lik koji zaslužuje nešto slično bila bi Asami iz prostog razloga što je i pored odlične osnove spala na jako plain lika kojem očajnički nedostaje neki zanimljiv plotline. Najtužnije je to što je Asami zapravo imala dosta prilika da zablista i postane ne dobar, nego jedan od najboljih likova priče, ali nažalost kreatori uporno koriste ovog lika isključivo za Corin razvoj i tako sprečavaju bilo kakav vid napretka. Mislim da je nakon 4 sezone i 2 trilogije konačno došao red i na Asami da pokaže svoj pun potencijal i da barem u jednom momentu bude nešto više od likuše u pozadini, čija je jedina svrha pomaganje Corinom developmentu. Još jedan lik koji ne da zaslužuje epizodu ili specijal, nego već pravi film ili čak čitavu seriju, bio bi general Iroh, konkretno iz perioda kada je bio poznat kao Zmaj sa zapada. Njegovo učešće u ratu, odnos sa sinom i promjena koja ga je učinila jednim od najomiljenijih likova Avatara i dalje su na neki način misterije koje bi svako želio da otkrije, baš iz razloga što je ovaj simpatični starac prvobitni naslednik trona nacije Vatre. Ovakav film ili serija Iroh bi omogućio development koji bi mogao da nadmaši čak i Zukov, jer se ipak radi o promjeni puno većih razmjera gdje on od generala i naslednika trona koji prijeti da prodre u najmoćniji grad van granica naroda Vatre, postaje član Bijelog lotusa čiji je zadatak spašavanje tog istog grada. O dešavanjima između ta dva događaja neću ni da govorim jer bih samo tome mogla čitav video da posvetim. Sve u svemu, ako ovaj lik ne zaslužuje zasebnu priču, ne znam koji onda zaslužuje. Ostale su još 2 stvari koje želim da pomenem, a kako vjerujem da možete da pretpostavite šta je jedno od njih, nju ćemo ostaviti za kraj i prvo ćemo prokomentarisati moju veliku želju da dobijemo priču o Avataru nakon Vana. Razloga zašto sam konkretno ovog Avatara izabrala ima više, počevši od toga da je ovo prvi Avatar koji od rođenja, bez ikakvog prava da bira, u svijetu gdje se vladanje isključivo koristi za lov, mora da se nosi sa posljedicama Vanovih postupaka i bori za dobrobit ljudi koji možda ni ne znaju za sam pojam Avatara, jer ne zaboravimo način života koji je bio zastupljen u Vanovom dobu. Znači, narodi su maltene izolovani jedni od drugih, žive na lavokornjačama, a napuštanje grada i vladanje dozvoljeno je samo za vrijeme lova. Šansa da u takvom svijetu ljudi ne znaju da se neko rađa sa vladanjem, a kamoli da vlada sa sva 4 elementa, je ogromna. Ova situacija postavlja brojna pitanja, kao što su kako je osoba saznala da je Avatar, kako se nosi sa novostečenom odgovornošću, kako ljudi reaguju na ovu pojavu, da li ima ljudi koji zamjeraju Vanu te mu se svete u sljedećem životu, kako novi Avatar saznaje za ciklus i mogućnost da komunicira sa svojim prošlim životima, kako pojava Avatara mijenja ovaj jako primitivan svijet. Kako izgleda prvi susret s učiteljima vladanja i kako se Avatar uopšte odlučuje na učenje elemenata. I tako dalje, i tako dalje. Pitanja je zaista bezbroj, a serijal koji bi odgovorio na njih u najmanju ruku bio bi zanimljiv. Naravno ako se dobro odradi, ali kako autori sada imaju svu slobodu da rade sa serijalima što god hoće, ova priča bi mogla ispasti genijalno. Red je da zaključim ovaj video i to idejom o kojoj govorim u svakom Avatar klipu i o kojoj ću govoriti dok zaista ne postane projekat Avatar studija. A naravno, radi se o Crvenom lotusu, njihovoj priči, nastanku, filozofiji čitave grupe, ali i uvjerenjima svakog člana ponaosob. Mislim da je jako glupo to što je od njih 4 samo Zahir kao njihov vođa dobio neki screen time koji mu je i omogućio da bude među voljenijim likovima. Vjerujem da bi kao grupa bili puno interesantni da su autori dublje zašli u njihove karaktere, backstorije i međusobne odnose. Iskreno se nadam nečemu kao što je epizoda The Beach koja je odlično prikazala i tu drugu stranu negativaca, ali naravno priča o Crvenom lotusu morala bi biti duža i morala bi obuhvatiti više aspekata baš iz razloga što niko od njih, mimo Zahira, nije dobio screen time tokom Legende o Korri. S tim rečenim završila bih današnji video koji me je zaista usrećio jer sam tek u procesu pravljenja shvatila da novi serijali vezani za Avatara više nijesu samo neostvarive želje ili teorije, već nešto što nas zaista očekuje. A kako novi projekti budu izlazili, tako ću ja biti primorana više da snimam u Avataru. Toliko što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg, pozdrav!